macam mana nak reduce keradangan? Of course nombor satu, berhentilah segala manis tu. Gula, segala gula, benda yang berasaskan sugar. Sugar is number one enemy. Tapi ada juga yang hidden sugar. Hidden sugar dalam gandum, dalam karbohidrat, dalam buah-buahan. Itu semua pun kena kontrol lah. Of course ultra processed food tu semua tu memang totally out lah. You punya fast food, you punya mi segera, tak disebut brand kan. Segala macam minuman-minuman yang glamour tu lah, yang viral tu lah. Semua tu, kalau katalah segitiga kehidupan yang sihat tu kan you kena jaga you punya tidur, nombor satu sangat penting kan, kena at least 7 to 8 hours quality sleep. Quality sleep tu ada satu chapter lagi lah. Lepas tu nutrition kena betulkan. Lepas tu movement tadi, aliran tadi tu, your alora dia boleh support kat situ, dan your exercise lah. Lepas tu baru comes to your supplement. Supplement tadi tu kita punya ni, kita suggest you ambil seamless bra tu, tapi kalau you boleh mulakan dengan PAS lagi bagus lah, because berdasarkan kita punya jantung nombor 2, so you kena aktifkan kat situ. Kalau dekat atas je aliran cantik, yang tempat lain tak cantik pun tak bagus juga kan. Lepas tu your Shiruto lah. Shiruto, you reducekan inflammation, ubah lifestyle kepada yang lebih sihat, buat pemeriksaan berkala. You have to know the normal, then you know the one tak normal. Kalau you tak pernah check normal tu apa, you tak kenal diri you macam mana, then you tak akan kenal yang tak normal tu apa. You kena, especially you kena kenal diri you, sepatutnya yang normal begitu. So kalau ada kelainan, you mesti tahu. Dan bila ada kelainan, you mesti come forward and let the expert properly check. You boleh buat proper clinical examination, plus kita boleh buat ultrasound. Sebab kalau orang muda biasanya tak terus kepada mammogram. Mammogram biasanya umur 35 and above. Orang muda-muda ni ultrasound pun cukup.